روغن انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی منطقه، انشاءاتی که اطراف بنیاد آن ایده ملی اساس یافته است. اقتداری که رفت بنیاد و فعال گردیدن اگریگات‌های باقی مانده آن و پیشرفت با سرعت و با صفت کار هر لحظه در مد نظر بنیادگذار اصلی آن، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و بهادران روغن قرار دارد. سفرهای پیوسته رهبر دولت تاجیکستان محترم امومالی رحمان به این انشاءات حیاتاً مهم که حیات و ممات ملت تاجیک است به هر ساختمانچی و مهندس، کفشرگر و لایحه‌کش این نیروگاه تقدیرساز روح و الهام تازه میبخشد. امروزها بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن با سرعت بلند ادامه داشته در 2 سال اخیر با این مقصد از حساب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سامانه خرج گردیده است. در مجموع تا امروز بیش از 50% کارهای ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن به انجام رسانیده شده است. حکومت مملکت با استفاده از همه سرچشمه‌ها جهت سری وقت مبلغ‌زاری نبودن ساختمان این انشاءات استراتژی منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. در این جهت با یک قطار سازمان‌های بین‌المللی مالیوی با شریکان رشد همکاری‌های سودمند جهت جلب مبلغ‌های امتیازناک در حجم 33 میلیارد سامانی یا 3 میلیارد دلار از جمله 12.5 میلیارد سامانی گرانت یا 1 میلیارد و 150 میلیون دلار ادامه دارد. در روزهای 27-28 سپتامبر سال 2024 نیز پیشوای ملت از نیروگاه بازدید به عمل آوردند و با رفت کارهای ساختمانی در آن از نزدیک شناس شدند. سرور دولت بعد بازدید از محل بنیاد نیروگاه برق آبی روغن و شناسایی با روند کارهای ساختمانی برای وسعت کارها و نظارت صفت در نزد کارگران وظیفه‌های مشخص گذاشتند. پرزیدنت کشور تاکید کردند که نیروگاه روغن برای رسیدن به استقلال انرژتیکی تاجیکستان، رشد استوار اقتصادی کشور، برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و پیشبرد آبادی وطنمان زمینه استوار می‌گذارد. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان ابراز داشتند که ما روغن را بیهوده انشاءات تقدیرساز عصر اعلان نکرده ایم. با تاکید پرزیدنت کشور هرچه زودتر به انجام رسیدن ساختمان نیروگاه و پرره به استفاده دادن اقتدارهای آن برای کشور ما اهمیت حیاتی دارد. تا امروز سازشنامه‌های مبلغ‌زاری انشاءات نیروگاه با 6 سازمان در حجم عمومی 10 میلیارد سامانی از جمله 3.8 میلیارد سامانی گرانت به امضا رسانیده شده. سال 2025 مبلغ‌زاری از جانب آنها آغاز می‌گردد. از جمله 17 دکمبر سال جاری شورای دیرکتوران بانک عمومی جهانی در خصوصی در مرحله اول جدا نبودن 3.8 میلیارد سامانی گرانت برای ساختمان نیروگاه روغن قرار قبول کرد. اینچنین از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراساختوری در حجم 2.9 میلیارد سامانی، بانک اسلامی رشد 1.6 میلیارد سامانی، فاند سعودی رشد 1.1 میلیارد سامانی، خزینه آپک آید به رشد بین المللی 272 میلیون سامانی و فاند کویتی رشد اقتصادی عربی 180 میلیون سامانی قرض‌های امتیازناک جدا گردیدند. 30 آگوست سال 2024 باشد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با رفت نوسازی نیروگاه نورک و بعد تجدید به استفاده دادن اگریگات 4 این انشاءات مهم گیدروانرژتیکی کشور که در عین حال پر اقتدارترین انشاءات ساحه دانسته می شود اشتراک ورزیدند. کارهای تجدید و نوسازی نیروگاه آبی نورک سال 2019 آغاز گردیده برای انجام کارها مبلغ عمومی 35 میلیون و 193 هزار یورو روانه کرده شد.
иқтидори тавлиди гидроагрегати чоруми нерӯгоҳ баъди навсозӣ дар як шабонарӯз ба 8 миллиону 266 ҳазору 519 киловаттсоат нерӯи барқ расонида шуд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин супориш доданд, ки дар доираи лоиҳа корҳои навсозии дигар агрегатҳо ва таҷҳизоти техникиро бо сифати баланд ва дар муддатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд. ҳоло корҳои таҷдиду азнавсозӣ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ Норак ва Қайроқум ба маблағи умумии 6 миллиарду 900 миллион сомонӣ ва сохтмони нерӯгоҳи Себзор ба маблағи 700 миллион сомонӣ идома доранд. То имрӯз 2 агрегати нерӯгоҳи Норак ва 3 агрегати нерӯгоҳи Қайроқум пурра навсозӣ карда шуд. имрӯз дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии роҳбарияти мамлакат пешбурди соҳаи энергетика мавқеи аввалин дараҷа дорад. беҳуда нест, ки сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромаду суханрониҳояшон соҳаи энергетикаро ҳамчун пойдевори асосии иқтисодиёти кишвар маънӣ дод мекунанд. дар ҳамин доира тӯли солҳои охир бо истифода аз фазои мусоиди инвеститсионӣ ва шароити хуби корӣ дар гӯшаву канори мамлакат бунёди як қатор иншооти муҳими энергетикӣ бо маром ҷараён дорад. аз ҳисоби таҷдиду барқарорсозии зарфиятҳои амалкунанда иқтидорҳои мавҷудаи энергетикии мамлакат дар соли 2025 180 мегаватт зиёд хоҳанд шуд. дар баробари ин соли 2025 дар вилояти Суғд сохтмони нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 200 мегаватт оғоз мегардад. санаи 7 сентябри соли 2024 дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 гидроагрегати нерӯгоҳи Қайроқумро баъди навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. нерӯгоҳ аз 6 гидроагрегат иборат буда, охирин агрегати он соли 1957 бо тавоноии лоиҳавии 21 мегаватт ба кор дароварда шудааст. дар тӯли 68 соли фаъолият гидроагрегат ва дигар таҷҳизоти асосии нерӯгоҳ кӯҳна шуда иқтидори истеҳсолии он 12 мегаватт коҳиш ёфта буд. шуруъ аз соли 2019 бо иқдому ташаббусҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои навсозӣ дар иншоот оғоз гардида, дар муддати беш аз 5 сол гидроагрегатҳои 4, 5 ва 6 нерӯгоҳ пурра навсозӣ ва иқтидори ҳар яки онҳо аз 19 ба 29 мегаватт баланд бардошта шуд. дар доираи лоиҳаи навсозии нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум бо ҷалби шарикони рушд ва мутахассисони дохиливу хориҷӣ то имрӯз як қисми таҷҳизоти толори мошинҳо, дастгоҳи идоракунии турбинаҳо, трансформаторҳои системаи ангезишӣ, дастгоҳи идоракунии зери фишор, системаи идоракунии гидроагрегат, 6 трансформатори иқтидорашон 40 мегаватт ампер ва дигар дастгоҳҳои асосӣ бо дастрас намудани онҳо аз кишварҳои пешрафтаи Аврупо иваз карда шуд. ба ҷои дастгоҳи тақсимоти кушодаи 220-110 киловолта, дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ насб гардид. ҳамзамон дар доираи лоиҳа сарбанди нерӯгоҳ мустаҳкам карда шуда, корҳои таҷзияи таҷҳизоти кӯҳна дар агрегати рақами 2 ба итмом расид ва 5 крани борбардор низ иваз карда шуд. дар маҷмӯъ баъди татбиқи ин лоиҳаи муҳим ва пурра ба истифода додани дигар гидроагрегатҳо, ки то соли 2026 пешбинӣ шудааст, истеҳсоли миёнаи солонаи нерӯи барқ дар нерӯгоҳи Қайроқум аз 580 миллион киловаттсоат ба 850 миллион киловаттсоат расонида шуда, сатҳи идоракунӣ ва хизматрасонӣ ба талаботи замони муосир мутобиқ карда хоҳад шуд. дар умум дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармоя ҷаҳати рушди соҳаи энергетика ба масъалаи навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, бо ин восита сатҳи таъминоти нерӯи барқ ба соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ давра ба давра беҳтар гардонида мешавад. дар ин зимн силсилаи лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар ҳоли татбиқшавӣ қарор доранд ва ҳамагӣ ба навсозии инфрасохтори энергетикӣ, ки амалан мероси замони шӯравӣ буда фарсуда гардидаанд, равона шудааст. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дараҷаягӣ бо корбарии вазорати энергетика ва захираҳои об, талафоти нерӯи барқ дар шабакаҳои барқӣ зиёда аз 35 то 40% буд. айни замон дар 11 моҳи соли 2024 ба 18% оварда расонида шуд. ин сабаби ин корбариҳо
дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалӣ гардидани лоиҳаҳои кам кардани талафот, дар дастгирӣ дар сармоягузорӣ маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёзнок мебошад, ки чихеле ки мо медонем аз соли 2018 лоиҳаи кам кардани талафот дар шаҳри Хуҷанд ба анҷом расонида шуд, ки талафоти он аз 18% айни замон дар 7% оварда расонида шудааст ва талафот ва лоиҳаи дигар бо саҳмгузории ширкатҳои ватанӣ ва татбиқи лоиҳа бо мутахассисони дохилӣ, мутахассисони худи шабакаҳои тақсимоти барқ бо мутахассисони ширкатҳои ватанӣ саҳмгузор амалӣ гардид, ки дар ноҳияи Сино барои 140 000 ҳисобкунаки барқӣ лоиҳаи низоми автомекунонидашудаи назорати нерӯи барқ амалӣ гардида шуда ба анҷом расонида шуд, ки дар он ҷо то татбиқи лоиҳа талафоти нерӯи барқ 28% буд. Баъди амалӣ шудан айни ҳол дар 11 моҳи соли ҷорӣ талафот ба 8% оварда расонида шуд. коҳиш додани талафоти нерӯи барқ аз самтҳои дигари фаъолияти сохтори давлатӣ мебошад ва дар ин самт низ як қатор тарҳҳо амалӣ шуда чандин лоиҳаҳои дигар дар ҳоли иҷро мебошанд. теъдод ва ҳаҷми маблағгузории лоиҳаи ноҳияи Сино, ки бо маблағгузории ширкатҳои ватанӣ зиёда аз $51 миллион амрикоӣ, лоиҳаи кам кардани талафоти нерӯ дар вилояти Хатлон зиёда аз $43 миллион амрикоӣ, ки айни ҳол амалӣ шуда истодааст, лоиҳаи рушди соҳаи энергетика чихеле ки қайд кардан барои 7 шаҳр ноҳия зиёда аз $70 миллион амрикоӣ ба назар гирифта шудааст ва лоиҳаи дигар барои 16 шаҳр ноҳия айни ҳол дар раванди банақшагирӣ ва татбиқу қисмати иқтисодӣ мебошад. дар умум соҳаи энергетикаи Тоҷикистон рӯ ба рушд дорад. махсусан давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба истифода додани ҳазорҳо мегаватт иқтидорҳои нав аз ҳисоби бунёд ва таҷдиди иншооти энергетикӣ шаҳодати талошҳои камсобиқаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон дар самти расидан ба мустақилияти энергетикӣ дар соли 2027 ва сайъи масъулони ин бахши пешбарандаи тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ дониста мешавад. тоҷикистон иқдоми саноатикунонии босуръатро рӯи даст гирифт. марҳилаи ибтидоии ин давра солҳои 2022-2026ро дар бар мегирад. дар як муддати кӯтоҳ нақшаҳо тарҳрезӣ, барномаҳои мушаххас таҳия ва тадбирҳои амалӣ дар ҳоли татбиқшавӣ қарор доранд. маҳсулоти саноатии Тоҷикистон аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. дар ин давра дар мамлакат беш аз 2040 корхонаи саноатӣ ва 74 000 ҷойи кор таъсис дода шудааст. танҳо соли 2024 дар мамлакат 740 коргоҳу корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд гардида, дар ин бахш дар маҷмӯъ қариб 20 000 ҷойи кор ташкил карда шудааст. натиҷаҳои истеҳсолӣ дар ҳама самтҳои саноат дар соли 2024 назаррасанд. афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо нархҳои муқоисавӣ асосан аз ҳисоби рушди саноати истихроҷ, коркард, истеҳсол ва тақсимоти барқ ва таъминоти об ба вуҷуд омадааст. дар соли 2024 маҳсулотҳои нави саноатӣ аз қабили маҳсулотҳои сохтумонӣ, истеҳсоли коркарди маъданҳои кӯҳӣ дар ин замина яъне ки ҳиссаи асосии самти рушди соҳаи саноат аз соҳаҳои мухталифи самти саноатро ташкил менамоянд, ки ин ҳиссаи маъданҳои кӯҳӣ, соҳаи хӯрокворӣ, соҳаи саноати сабук, соҳаи коркарди ангишт ва дигар самтҳоро дар бар мегирад.
صنعتی‌کنونی همچون هدف چهارم استراتژی به مانند سه استراتژی دولتی که حکومت جمهوری تاجیکستان روی دست دارد مرحله به مرحله رشد می‌کند. تأسیس کارخانجات استحصالی مشترک، تقویت اقتدار صادراتی کشور و جلب سرمایه خارجی فشنگ اصلی پیشبرد صنعت در تاجیکستان ارزیابی می‌شود. در سال 2024 زیاده از 27 نمود نامگوی نوی محصولات صنعتی در جمهوری استحصال گردیده است که یعنی ترکیب محصولات های صنعتی کشور را باز هم زیادتر می‌گردانند. این روند به ما زمینه گذار می شود که رشد صادرات کشور نیز رشد یابد. در همین دوره رشد صادرات زیاده از 1.8 میلیارد سومانی محصولات صنعتی صادرات گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 1.3% زیاد می باشد. یعنی که حجم استحصال محصولات صنعتی ما راه یافته است به بازار جهانی. дар мамлакат айни ҳол 3735 корхонаи санъатии ҳисоботдиҳанда ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба соли гузашта 297 корхона зиёд мебошад. аз корхонаҳои ба қайд гирифташуда 3184 корхона пурра фаъолият кардаанд ки 85.2% ҳиссаи корхонаҳои санъатиро ташкил медиҳанд. با اعلان سالهای رشد صنعت در تاجیکستان از سال 2018 تا امروز کارهای مهم سامان داده شدند. تدبیر مذکور کارگر و ثمره بخش بودن گذریش از یک مدل به مدل دیگری اقتصادی یعنی گذشتن از نظام اگراری به نظام اندوستریالی اگراری را ثابت کرد. بافندگی، دوزندگی، چرم و موینه، پایافزال و غیره ها بخش‌های اساسی صنعت سبک در تاجیکستان میباشند. قسمت بیشتری کارخانه‌های صنعت سبک در تاجیکستان به کارکرد پخته مشغولند. ضمناً به طور ضروری استحصال و کارکرد نشدن نرخ پخته، نبودن رقابتناکی نوع‌های محصولات استحصال شونده، به بیرون از حدود جمهوری صادرات گردیدن ذخیره‌های اشیاء خام محلی و دیگر مسائل‌ها مسئولان را جهت چاره‌اندیشی وادار کرد. یکی از سمت‌های افضلیت‌نوکی соҳаи саноат яке аз самтҳое ки дар он бештар бартария дида мешавад, яке аз самтҳое ки нисбати дигар соҳаҳо дар он афзалият вуҷуд дорад, ин ҳам самти саноати сабук мебошад ки 85-90% онро соҳаи насоҷӣ дар бар мегирад. бо назардошти ашёи хоми маҳаллӣ ва дастрасӣ бо қувваи корӣ, ин яке аз самтҳои асосии саноат дар ин марҳилаи саноатикунонӣ ба шумор меравад. ин яке аз драйвери иқтисодӣ, яке аз омили муҳими рушди иқтисодиёт, омили муҳими пойгоҳи потенсиали содиротии кишвар мебошад. потенсиале ки дар дохили кишвар мавҷуд аст, яъне ашёи хоми пахта метавонад коркарди пурраи он ба садҳо ҳазор нафарро бо ҷои кори доимӣ таъмин намояд ва коркарди пурраи нахи пахта ба мо имконият медиҳад ки иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз $1 миллиард солона ба даст биёрад ва ин соҳа солҳои охир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷониби вазорати саноат ва технологияи нав таваҷҷӯҳи бештар ба ин самт дода шуда истодааст ва барои рушди соҳа, барои рушди саноати сабук ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саъю кӯшиш намуда истодааст. яке аз қадамҳои аввалин, яке аз қадамҳое ки устуворе ки гузошта шуд, ин ҳам таҳияи стратегия буд. نسبت به دیگر بخش‌های صنعت در جمهوری تاجیکستان صحه صنعت سبک بیشتر رو به رشد دارد. این نقطه را نشاندادهای همین قسمت صنعت کشور ثابت می‌سازد. جلب سرمایه خارجی، دستگیری‌های دولتی و تشبث‌های بخش خصوصی جهت بیشتر رو آوردن به صاحبکاری استحصالی، با افزایش تعداد کارخانه‌های تولیداتی و صادرات مال و محصولات مساعدت سازگار کرده است. солҳои охир саноати сабуки ҷумҳурии тоҷикистон рушд намуда истодааст. истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук дар соли равон ба зиёда аз 5 миллиард сомонӣ баробар гардид ва дар тамоми соҳа зиёда аз 22 ҳазор нафар
сокинони тоҷикистон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд ва соли охир ҳамин соли равон зиёда аз 90 корхонаҳо дар самти саноати сабук мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ва корхонаҳои саноати сабуки ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ба истеҳсоли нахи пахта, истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз он риштаи пахтагин, матои пахтагин, маҳсулоти дузандагӣ, либоси мактабӣ, пойафзол, коркарди пӯст, маҳсулоти мебелӣ, уребча ва дигар маҳсулотҳо аз ҷониби корхонаҳои саноати сабуки кишвар истеҳсол гардидааст. дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ҳиссаи саноати истихроҷ 24.1%, саноати коркард 56.5%, соҳаҳои таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 18.8% ва таъминоти об, тозакунӣ, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуюмдараҷа 0.6%-ро ташкил медиҳад. соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо яке аз соҳаҳои тез инкишофёбандаи иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. маҳсулоти аз тарафи корхонаҳои соҳа истеҳсолшаванда асосан ба содирот нигаронида шудааст. корхонаҳои соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо дар соли 2024 ба маблағи 16 миллиарду 419 миллион сомони маҳсулот истеҳсол намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 3 миллиарду 700 миллион сомонӣ зиёд мешавад, ё ин ки 31.7% зиёд мебошад. маҳз ба даст овардани истиқлолият имкон фароҳам овард ки рушди бесобиқаи соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо таъмин карда шавад. дар қиёс бо соли 1991 ин нишондиҳанда 365 маротиба зиёд мебошад. лозим ба ёдоварист ки соли 1991 дар соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо ҳамагӣ 8 корхона фаъолият менамуд ва маҳсулоти истеҳсолнамудаи онҳо бо ҳисоби пули сомонӣ 41 миллион сомониро ташкил медод. айни замон дар соҳаи саноати маъданҳои қиматбаҳо беш аз 43 корхона фаъолият намуда истоданд ки дар онҳо 14 000 нафар бо ҷои кор таъмин мебошанд. корхонаҳои соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо соли 2024 ба маблағи 16 миллиарду 491.9 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 3 миллиарду 744.7 миллион сомонӣ ё ин ки 31.7% зиёд мебошад. барои истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси истеҳсолоти нав, воридоти таҷҳизоти технологӣ ва васеъгардонии фондҳои истеҳсолӣ тибқи маълумоти оморӣ дар соҳаҳои саноат зиёда аз 9 миллиарду 626.6 миллион сомонӣ маблағҳои дохилии корхонаҳо ва сармоягузорони хориҷӣ равона гардиданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 343.5 миллион сомонӣ зиёд мебошад. саноатчиёни кишвар дар самти иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароит ва васеъ намудани гуногунсамтии истеҳсолот, истифодаи технологияҳои муосир, ба роҳ мондани истеҳсолоти маҳсулоти босифат ва рақобатпазир, афзун намудани иқтидори корхонаҳо тавассути коркарди ашёи хоми ватанӣ, тақвияти иқтидори содиротии кишвар ва таъсиси ҷойҳои кории нав дар доираи барномаҳои соҳавӣ қабул гардида, тадбирҳои заруриро раҳандозӣ намуда, татбиқи ҳадафҳои саноатикунонии бо суръати кишварро бо истифода аз тамоми шароиту имкониятҳо мавриди амал қарор дода, дар таъмини рушди устувори кишвар саҳми босазо мегузоранд. соли 2024 аз нигоҳи рушди соҳаи кишоварзӣ барои Тоҷикистон соли хубу бобарор буд, зеро аксар аз нақшаву барномаҳои кишоварзие ки барои ин сол пешбинӣ гардида буданд тақрибан иҷро шуданд. яке аз бахшҳои муҳиме ки дар низоми иқтисодии кишвар нақши калидӣ дорад, ин бевосита соҳаи кишоварзӣ аст. дуруст ба роҳ мондани идоракунии соҳа, баландбардоштани маданияти истифодабарии сарватҳои табиӣ, аз ҷумла обу замин, ворид кардани технологияи муосири соҳавӣ ва амсоли инҳо чанд сол
است که به رشد بنظام این ساحه مساعدت میکند. سال 2024 در جمهوری در میدان 861,000 گکتار زراعت‌های کشاورزی کش کرده شد. با معلومات اموری کشاورزان تاجیک سال 2024 در میدان 388,000 گکتار زراعت غله‌دانه و لوبیاگی، 200,000 گکتار زراعت‌های تکنیکی، پخته 174,900 گکتار، کارتوشکا 64,500 گکتار، سبزواد یک جویه با تخمی 74,700 گکتار، پیاز 22,000 گکتار، سبزی 8,700 گکتار، زراعت‌های پلیزی 23,600 گکتار و در میدان 109,700 گکتار خوراک چاروا کشت نمودند. صنعتی کنونی با سرعت مملکت که یکی از هدف‌های استراتژی جمهوری به حساب می‌رود، برای در عمل تطبیق کردن و رسیدن به این هدف عالی کشور، ساحه کشاورزی تولید کننده اساسی محصولات خام برای صنعت کشور به حساب می‌رود. استفاده تکنیک و تجهیزات معاصر کاری در خواجگی قشلاق به رشد بیشتر ساحه کشاورزی مساعدت می‌کند. همین است که در سال 2024 روند مکانیکونیدن ساحه کشاورزی وسعت یافت. این باعث شد که قریب در همه بخش‌های ساحه دستاوردها نسبت به یک سال پیشتر خیلی بهتر گردند. استفاده تکنولوژی‌های اینواتسیونی ما نسبت دولت‌های مترقی که وابسته به سمت‌های دستاوردهای اینواتسیونی، یعنی استفاده تکنولوژی‌های نوی که در دیگر ساحه‌های در دیگر دولت‌ها جاری کرده میشد، ما هم روی همین نیز کار کرده استودیم. علاقه در خود وزارت مؤسسه دولتی کارخانه واحد دولتی رقمی کنونی اینواتسیا آماده کردن که کادرهای ساحه کشاورزی علاقه کاری خود را آغاز نموده است و در این سمت برنامه رقمی کنونی و دیگر سمت‌های اینواتسیونی ساحه را پیش برده استودیم. عین حال در ساحه کشاورزی مملکت 10 برنامه دولتی تطبیق کرده می شود و این تقریبا همه بخش‌های ساحه را فرا می‌گیرد. از جمله برنامه رشد ساحه باغ و تاک پروری و سیتروس پروری جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2025-2029 عملی می‌گردد. کشاورزان مملکت در سال 2024 در میدان زیاده از 524 گکتار باغ و تاکزاری نو بنیاد کردند که شهادت تطبیق موفقانه برنامه دولتی رشد این ساحه به حساب می‌رود. در جمهوری میدان عمومی باغ و تاکزار 216,500 گکتار بوده. از آن تاکزار 39,900 گکتار را تشکیل می‌دهد. در سال 2024 کشاورزان جمهوری در میدان 407 گکتار باغ و 117,4 گکتار تاکزار بنیاد نمودند که از میدان عمومی باغ 508,2 گکتار و تاکزار 110,9 گکتار بنیاد کرده شده است. محک اساسی برنامه رشد ساحه چاروداری را تشکیل و تهیه کمپلکس‌های شهری و مالی در بر می‌گیرد. با معلومات اموری در این دوره در اکثریت شهر و ناحیه‌های جمهوری چنین کمپلکس‌ها تأسیس داده شدند. ضمناً در برابر زیاد نمودن سرشمار چاروا در جمهوری 385 عدد خواجگی‌های ماهی پروری با مساحت 2791.4 گکتار فعالیت دارند که نسبت به همین دوره سال گذشته مقدار خواجگی‌ها 15 عدد و مساحت حوض ماهی پروری 29 گکتار زیاد می باشد. ساحه زنبور پروری نیز ساحه سردرآمد به حساب رفته. طبق معلومات حالا در همه شکل‌های خواجگی‌داری جمهوری 276,000 عائله زنبور اصل پرورش می‌یابد. حالا در جمهوری سرشماری چاروای کلان شاخدار 2,747,600 سر، از آن مدگاو 1,436,300، قطاس 29,100، گوسفند و بز 7,083,700، اسب 90,800، عائله زنبوری اصل 276,100 عائله به قید گرفته شده است. دوام سال 2024 339,800 تن گوشت، 988,700 تن شیر، 8,428 تن پشم، 4,737 تن عسل و 4,743 تن ماهی استحصال کرده شده است.
соҳаи паррандапарварӣ яке аз соҳаҳои асосии самти чорводорӣ ба ҳисоб рафта дар таъмини аҳолӣ бо ғизои сафедадор мавқеи намоён дорад. тибқи маълумоти мавҷуда дар ҷумҳурӣ шумораи умумии корхонаҳои паррандапарварӣ 228 ададро ташкил менамояд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10 адад зиёд мебошад. маҳз ҳамин аст ки ҳоло мардуми тоҷикистонро корхонаҳои паррандапарварии кишвар бо тухм ва гӯшти парранда таъмин менамоянд ва ин таъминот тадриҷан фоизҳои боз ҳам бештарро ташкил медиҳад. طبق معلومات اموری عین حال در همه شکل‌های خواجگیداری جمهوری 12 میلیون و 406 هزار و 97 سر پرنده پرورش یافته، 1 میلیارد و 151.5 میلیون دانه تخم و 43896 تن گوشت پرنده استحصال گردیده است. соҳаҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ, занбури асалпарварӣ рушд ёфта истодааст. бо рушд ёфтани ин соҳаҳо мо тавонистем ки солҳои охир амнияти озуқавории кишварро бо маҳсулотҳои тозаву зерғизо дастархони мардумро таъмин намоем ва ба ғайр аз он ҳам бозорҳои истеъмолии кишварро бо ин маҳсулотҳои тару тоза доимо таъмин намуда истодаем. рушди соҳаи кишоварзӣ барои таъмини босубот ва мутаносиби аҳолии кишвар бо маводи хӯрока тавассути афзоиши мунтазам ва устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баландбардоштани сатҳи даромаднокӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. дигар дастоварде ки барои ноил шудан ба натиҷаи назаррас мусоидат набуд, маҳз ин дастур супориши пешвои муаззами миллат ҳангоми сафарҳои кориашон ба шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ буд ки пайваста барои самарнок истифода бурдани заминҳои обӣ ва гузарондани киштакрорӣ ва ҳангоми мулоқот бо фаъолон ва хоҷагии деҳқонӣ яъне таъкид менамуданд. маҳз таъкидҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат буд ки имрӯз гузарондани кишти такрорӣ ба ҳукми анъана даромад ва дар ҷумҳурӣ қариб ҳамасола дар масоҳати 200 000 гектар киштакрори зироатҳои кишоварзӣ гузаронда мешавад. дар баробари ҳосил аз кишти асосӣ аз ҳисоби киштакрорӣ низ ҳосили иловагӣ гирифта мешавад. бояд қайд намоед ки ҳамасола аз ҳисоби киштакрорӣ қариб зиёда аз 500 000 тонна зироатҳои ғалладонагӣ, беш аз 700 000 тонна зироатҳои сабзавотӣ, беш аз 170 000 тонна зироатҳои полезӣ аз ҳисоби киштакрорӣ ба даст оварда мешавад ки ин ҳам барои таъмини бозори истеъмолӣ خیلی هم مساعدت نموده است. мутобиқи маълумоти омурии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ғалладонагиҳо, пахта, картошка, сабзавот, полезиҳо, меваҷот, афзоиши саршумори чорво ва парранда дар солҳои охир мутаносибан хеле боло рафтааст. бо назардошти дастовардҳо ва нақшаҳои амалие ки барои солҳои минбаъда пешбинӣ гардидаанд, метавон гуфт ки ҳамагӣ дар чанд соли оянда Тоҷикистон аз давлати бо даромади миёна ба кишваре табдил хоҳад ёфт ки кору зиндагӣ дар он орзуи ифтихорӣ ҳар як инсон бошад. соли 2024 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 915 километр роҳ таъмиру навсозӣ карда шуд. аз ҷумла дар ин давра 493 километр роҳ асфалтпӯш ва 409 километр шағалпӯш гардиданд. соҳаи нақлиёт дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои ҳаётан муҳим дар иқтисодиёти кишвар арзёбӣ гардида, пайваста инкишоф ёфтани он ба рушди дигар бахшҳои иқтисодиёт чун нақши калидӣ мусоидат менамояд. давоми соли 2024 дар натиҷаи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи нақлиёти кишвар ба рушду инкишофи бештар ноил шуд. яке аз иншоотҳои муҳими соҳа ки сохтмонаш дар соли 2024 ба охир расид, ин роҳи мошингарди бохтар Левакан-Данғара ба дарозаи 67.7 километр ва бо 5 пули мошингузар ва 2 роҳи давродавр мебошад ки бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифт. таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат нисбат ба рушди соҳа ва беҳтар намудани сифати роҳҳо ба он оварда расонид ки мавқеи Тоҷикистон дар радабандиҳои байналмилалӣ беҳтар гардад.
айни ҳол дар соҳаи нақлиёти тоҷикистон татбиқи 18 лоиҳаи сармоягузорӣ идома дорад. Аз ин шумора 13 лоиҳа дар системаи вазорати нақлиёт бо арзиши зиёда аз $1 миллиард иёлоти муттаҳидаи амрико ва 5 лоиҳа бо арзиши зиёда аз $98 миллион иёлоти муттаҳидаи амрико тариқи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва сохторҳои дигар мавриди татбиқ қарор доранд. лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Кулма, қитъаи Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади ноҳияи Рӯшон аз ҷумлаи ҳамин лоиҳаҳо буда, ҷузъи довони байналмилалии нақлиёти роҳҳои автомобилгарди Осиё ба шумор меравад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи роҳ нақлиёт 13 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст ки татбиқи ду лоиҳаи он ба муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи Душанбе Чаноқ вогузор карда шудааст. яке аз онҳо ин қисмати шоҳроҳи Душанбе Кулма, қитъаи роҳи автомобилгарди Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади ноҳияи Рӯшон мебошад ки яке аз қисматҳои душворгузарӣ роҳи автомобилгард ба ҳисоб меравад. баъд аз пурра таҷдиду аз навсозии роҳи мазкур дарозии роҳ то 16 километр кӯтоҳ гардида, дар умум 92 аз 10 километрро дар бар мегирад. ин роҳ аҳамияти бузурги иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта ба тавсеяи гардиши мусофиркашонӣ ва боркашонӣ, тиҷорати назди сарҳадӣ, рушди сайёҳӣ ва поён рафтани нархи молу маҳсулот ва хизматрасонии нақлиётӣ мусоидат мекунад. меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ дар ин қитъа ба дараҷаи сеюми техникӣ баробар аст. аз ду хатти ҳаракат иборат аст ки паҳнои стандартии он 12 метрро ташкил медиҳад ва роҳи мошингард 7 метр мунфарш мегардад. айни замон дар роҳи мазкур як қатор корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст ва дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. инчунин қайд кардан ба маврид аст ки мунфаршгардонии қабати якум ба дарозии зиёда аз 50 километр ба анҷом расонида шудааст. қитъаи роҳи Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади ноҳияи Рӯшон 93 километр масофа дошта, ду хатти ҳаракат, ду адад нақб, 5 долони зидди тармавӣ, 15 пул ва дигар иншооти муҳандисиро дар бар мегирад. тибқи нақша сохтмони қитъаи роҳи мазкур соли 2025 анҷом меёбад. ҳадаф аз таҷдиду навсозии роҳҳо таъмини бехатарӣ ва ҳаракати мӯътадили воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаи роҳ, инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ барои кашонидани молҳои ниёзи мардум дар ҳама фасли сол, таъмини ҷойҳои нави корӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ мебошад. яъне бо таҷдиду аз навсозии роҳҳо рафтуомади доимии сокинон таъмин мегардад ва интиқоли молу маҳсулот афзоиш хоҳад ёфт. ҳамасола аз буҷаи ҷумҳуриявӣ барои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард маблағи муайянро ҷудо мекунанд. дар соли 2024 аз буҷаи ҷумҳуриявӣ барои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард 169 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. ба ғайр аз ин аз ҳисоби мақомотҳои иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ зиёда аз 10 миллион сомонӣ барои нигаҳдорӣ ва таъмири роҳҳои автомобилгард маблағгузорӣ карда мешавад. дар соли 2024 ба ғайр аз лоиҳаҳое ки сармоягузории хориҷӣ бо сармоягузории дохилӣ низ аз ҳисоби буҷаи ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешавад ки дар ин самт аз буҷаи ҷумҳуриявӣ 48.5 миллион сомонӣ барои таъмир ва азнавсозии иншоотҳои роҳ ҷудо гардидааст. ҳаҷми умумии интиқоли байналмилалии бор дар соли 2024 бештар аз 2 миллиону 219 ҳазор тоннаро ташкил намуд ки 1 миллиону 319 ҳазор тонна ба воридот ва 900 ҳазор тоннаи он ба содирот рост меояд. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10% зиёд буда, ҳиссаи интиқолкунандагони ватанӣ 57%-ро ташкил намуд. соҳаи нақлиёти автомобилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои ҳаётан муҳим дар иқтисодиёти кишвар арзёбӣ гардида, пайваста инкишоф ёфтани он ба рушди дигар бахшҳои иқтисодиёт чун нақши калидӣ мусоидат менамояд. зеро вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ 98% интиқолу бору маҳсулот дар миқёси кишвар тавассути нақлиёти автомобилӣ амалӣ гарда мешавад. ҷиҳати содагардонии раванди ҳамлу нақли байналмилалӣ, протокол оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи алоқаи байналмилалии автомобилӣ ба имзо расонида шуд ки санаи 25 октябри соли 2024 эътибор пайдо намуд.
дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ҷумҳурии тоҷикистон узви 9 конвенсия ва 27 созишномаи бисёрҷонибаи байналмилалӣ гардида бо 16 кишвари хориҷи дуру наздик 26 созишномаи дуҷонибаи байни ҳукуматӣ дар самти ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ба имзо расонидааст. дар маҷмӯъ дар асоси созишномаҳои байналмилалии дуҷониба ё бисёрҷониба интиқоли молу маҳсулот бо 40 кишвари ҷаҳон амалӣ шуда истодааст. инчунин дар моҳи апрели соли 2024 созишномаи дуҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо Италия ба имзо расид. дар маҷмӯъ соли 2024 барои соҳаи роҳу нақлиёти мамлакат соли хотирмону пур аз рӯйдоду дастовардҳои назаррас буд. кормандони соҳа нақша доранд ки дар соли 2025 низ нақшаву барномаҳои аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳодшударо дар сатҳи баланд амалӣ намоянд, зеро рушди соҳаи нақлиёт ба инкишофи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат заминагузор аст. соҳаи илму маориф низоми калидии пешрафту тараққиёти давлату миллат мебошад. ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба рушди илму маориф афзалияти аввалин дараҷа медиҳад. вобаста ба ин таи солҳои соҳибистиқлолӣ ба раванди зиёд намудани маблағгузории соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шудааст. тибқи омори расмӣ давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ 16 маротиба маблағгузории соҳаи маориф ва 21 маротиба музди маоши кормандони соҳа зиёд карда шудааст. агар дар соли 2023 ба соҳаи маориф аз ҳисоби бюҷети давлатӣ 7 миллиарду 210 миллион сомонӣ ҷудо шуда бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2024 ба 8 миллиарду 231 миллион сомонӣ расонида шудааст. маблағгузории соли 2024-ро мо ба соли 2023 муқоиса намоем. дар соли 2024 нисбат ба соли 2023 1 миллиарду 21 миллион сомонӣ ё ин ки 14.6% зиёд мебошад. дар баробари зиёд гардидани маблағгузории соҳа инчунин музди меҳнати кормандони соҳаи маориф аз ҷумла омӯзгорон мунтазам зиёд гардидааст. агар мо 3 соли охирро муқоиса намоем, яъне солҳои 2022 ба андозаи 20%, соли 2023 ба андозаи 20% ва соли 2024 ба андозаи 40% зиёд гардидааст ки ин ба вазъи иҷтимоию иқтисодии омӯзгорон таъсири хеле хуб расонидааст. зиёд гардидани маблағгузории соҳа ва баланд гардидани музди меҳнати омӯзгорон мо кормандони соҳаро водор месозад ки боз ҳам баҳри рушд ва пешрафти тоҷикистони азизамон саҳми худро гузорем. агар дар соли 2000 ба соҳаи маориф ҳамагӣ 42 миллион сомонӣ ҷудо шуда бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 5.5 миллиард ва дар соли 2024 ба 8 миллиарду 231 миллион сомонӣ расонида шуд ки 5.7% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва 18.9% хараҷоти умумии буҷети давлатиро ташкил медиҳад. агар ба ислоҳоти соҳаи мактабу маориф аз нигоҳи таҳқиқ ва таҳлил назар андозем, 3 марҳилаи амалӣ намудани сиёсати давлатии тоҷикистони соҳибистиқлолро дар ин соҳа мушоҳида кардан мумкин аст. марҳилаҳои ибтидоӣ, зидди буҳронӣ ва стратегӣ. марҳилаи якум солҳои 1991-1997ро дар бар мегирад. марҳилаи дуюми ислоҳот ба солҳои 1997-2004 рост меояд. марҳилаи сеюм ки давраи стратегӣ ба ҳисоб меравад, аз соли 2004 оғоз гардида то имрӯз идома дорад. дар ҳамин се давраи ислоҳот як қатор қонунҳо, қарорҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардиданд ки заминаи воқеии ислоҳот ва рушди соҳаи маорифро таъмин намуданд.
رشد اینفراساختور مؤسسه‌های تعلیمی، جاری نمودن شکل‌های نوی اداره‌کنی ساحه، بنیاد بازه مادی و تکنیکای زمانوی و مهمتر از همه مرحله به مرحله زیاد نمودن مبلغ‌گذاری ساحه معارف در این دوره امکان فراهم آورد که ساحه تحصیلات جمهوری به فضای نوی تحصیلات جهانی وارد گردد. давлати ҳукумати кишвар аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба пешрафти илму маориф ҳамчун омили асосии тараққиёти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ин сиёсатро пайваста таҳким ва рушд дода истодааст, зеро пешрафти минбаъдаи ҷомеа ва беҳтар гардидани шароити иҷтимоии аҳолӣ маҳз аз ҳамин соҳа вобастагӣ дорад. ҳамин аст ки барои тарбия кардани кадрҳои баландихтисосу соҳаи маърифат ба меъёрҳои муосир ҷавобгӯ ва дорои ҷаҳонбинии васеъ Вазорати маориф ва илми кишвар ҷуғрофияи ҳамкориҳои худро дар сатҳи байналмилалӣ васеъ кардааст. дар соли 2024 зиёда аз 1000 нафар донишҷӯёни тоҷик барои идомаи таҳсилу соҳибкасб гардидан ба хориҷи кишвар равон карда шуданд. ин донишҷӯён бо мақсади қонеъ намудани талаботи вазорату идораҳо бо пешниҳоди вазорати рушди иқтисод ва савдо аз ҷониби вазорати маориф ва илм барои таҳсил ба кишварҳои дуру наздик равон карда шуданд. танҳо дар соли 2024 1459 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ба ихтисосҳои ба иқтисоди миллӣ зарурӣ сафарбар карда шудаанд. имрӯз бештар ҷавонони мо ба кишварҳои хориҷи дур сафарбар карда мешаванд аз рӯи ихтисосҳое ки ба иқтисоди миллии мо бештар заруранд. ин ҳам бошад омода мудани мутахассисон дар соҳаи таъмини бехатарӣ бонкдорӣ, истихроҷ ва коркарди нафту газ, фаъолияти бонкӣ, пеш аз ҳама ин таъмини амнияти иттилооти IT мегӯем мо, боз дар риштаи тиб ва ҳамзамон ҷиҳати омода намудани кадрҳо дар равияҳои илмҳои дақиқ низ бисёртар ба донишгоҳҳои Шоҳигари Муттаҳидаи Британияи Кабир, Амрико ва кишварҳои арабизамон сафарбар карда мешаванд. соли 2024 130 нафар тариқи стипендияи байналмилалии дурахшандагон ва 1329 нафар тариқи бурсияҳои байниҳукуматӣ ба муассисаҳои олии таълимии кишварҳои дуру наздик дохил шуданд. ҳоло 42367 нафар ҷавонони тоҷик дар 42 кишвари ҷаҳон таҳсил карда истодаанд. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбӣ баъд аз муассисаи таълимӣ усули нав таҳсилоти дуалиро ҷорӣ намудааст. ба ин хотир дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ ва санъатҳои дигари танзимкунандаи соҳа мафҳуми нав таълимоти дуалӣ ворид шуд. натиҷаи ҷорӣ намудани таълимоти дуалӣ дар соли 2024 имкон фароҳам овард ки маорифчиёни кишвар дар соҳаи илм баъд аз соатҳои арзанда ноил гарданд. дастовардҳое ки дар соли 2024 дар самти илм дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дар маҷмӯъ дар қаламрави кишвар ба чашм мерасад аз ҷониби олимону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмии касбии кишвар дар маҷмӯъ зиёда аз 170 ихтироот аз қайди давлатӣ гузаштанд ки зиёда аз 25% онҳо тибқи таҳлилот аллакай дар истеҳсолот ба роҳ монда шудааст. пайвасти илм бо истеҳсолот ин албатта системаи дуалӣ мебошад. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2023 инҷониб ба қонуни маориф яъне ки тағйироту илова ворид кард ва аллакай аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таздиқ шудааст, яъне ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ он ихтисосое ки характери истеҳсолӣ доранд таълими дуалиро ба роҳ монад. яъне ки таълими дуалӣ чиро дар бар мегирад? яъне ки ҳамон донишҷӯ қисмати зиёди таълими худро яъне ки дарсҳои худро дар амал рафта дар муассисаҳои истеҳсолӣ ба роҳ монад. ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти вазорат он дастуру супоришҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби роҳбарияти олии давлат ба соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад, саривақт иҷро хоҳад кард. дар ҷомеаи мутамаддин ва рушдёфта низоми мактабу маориф нақши калидӣ ва созандаро касб менамояд. аз рушди соҳаи маориф таълиму тарбият дараҷаи нерӯи зеҳниву ақлонии ҳар як кишвар вобастагӣ дорад ва маҳз мактабу маориф мутахассисони баланд ихтисос метавонад рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангии мамлакатро таъмин намояд. аз вазъи мактабу маориф донишу саводи мардум на танҳо ташаккули мутахассисони аз лиҳози сиёсӣ босавод, худшиносу худогоҳ, балки сарнавишти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат вобастагӣ
فرهангии калон дорад. вобаста ба ин таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба рушди ин соҳа боиси он шудааст ки солҳои охир иштироки хонандагон ва донишҷӯён дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ афзояд. зеро барои ташкили фазои рақобатпазир ва ҳавасмандии хонандагон ва донишҷӯён ва омӯзиши амиқи илму фанҳо олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ воситаи ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. айни замон дар ҷумҳурии тоҷикистон 24 намуди олимпиадаҳои фаннӣ ташкил ва баргузор карда мешаванд ки ҳавасмандсозии хонандагон нисбат ба иштирок дар ин сабқатҳои илмиву зеҳнӣ сол аз сол меафзояд. аз ҷумла дар соли 2024 дар ин сабқатҳо 5340 нафар ширкат варзида, аз ин шумора 2104 нафар ғолиб омаданд. дар баробари олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон ба олимпиадаҳои байналмилалӣ низ кушода шуд. аз ҷумла дар соли 2024 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон дар 33 олимпиадаи фаннии байналмилалӣ ширкат варзиданд ки аз ин шумора 5 олимпиадаи умумиҷаҳонӣ маҳсуб мегарданд. дар соли 2024 хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳои байналмилалии сатҳҳои гуногун ширкат варзида сазовори 2253 ҷойи ифтихорӣ гардиданд ки ин нишон дод назар ба соли 2023 1069 ҷой бештар мебошад. дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ бошад дар ин сол 5340 хонанда аз ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар ширкат варзида 109 медали тилло, 304 медали нуқра ва 1651 медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар даврони истиқлолият бо шарофати ислоҳоти соҳаи мактабу маориф дастовардҳои шоён ба назар мерасад. зеро дар ин давра ҷиҳати ба танзим даровардани фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар самти фарогирии наврасону ҷавонон ба омӯзиш, пешбурди раванди таълим ва тайёр кардани мутахассисони донишманд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҷдиди назар карда шуда таҳияву тасдиқ гардиданд. соли 2024 ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф дар доираи зинаи таҳсилоти томактабӣ тағйирот ворид карда шуд ки бо татбиқи он фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ зиёд хоҳад шуд. таҳсилоти томактабӣ яке аз бахшҳои асосии таълиму тарбия дар соҳаи маориф ба ҳисоб рафта барои рушди кӯдак муҳити солими инкишофро фароҳам меорад. ҳукумати мамлакат бо назардошти он ки зинаи таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон нақши муҳим мебозад ба бунёди кӯдакистонҳо ва фарогирии бештари онҳо ба таълиму тарбия эътибори аввалин дараҷа медиҳад. бояд тазаккур дод ки айни замон дар ҷумҳурӣ зиёда аз 744 муассисаи томактабӣ фаъолият мекунад ки дар онҳо зиёда аз 113261 нафар кӯдакон ба таълим тарбияи томактабӣ фаро гирифта шуданд. ва инчунин дар ҷумҳурӣ 10879 марказҳои инкишофи кӯдак фаъолият мекунад ки нисбат ба соли гузашта теъдодашон 498 адад зиёд аст ва фарогирии кӯдакон дар марказҳои инкишофи кӯдак ба 131179 нафар омада расидааст ва теъдоди муассисаҳои томактабӣ низ нисбат ба соли гузашта 37 адад зиёд гардиданд. ин аст ки фарогирии кӯдакон дар соли 2024 ба 23% оварда расид ва нисбати соли гузашта фарогирии кӯдакон 3% зиёд гардид. طبق معلومات آماری فعلا فراگیری کودکان با زینه تحصیلات تامکتبی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با 30.5%، ولایت سوغد 25.2%، ولایت ختلان 24.7%، ناحیه‌های تابع مرکز 12% و شهر دوشنبه 36% برابر میباشد. در دایره استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 فراگیری کودکان با مؤسسه‌های تحصیلاتی تامکتبی تا سال 2025 با 30% و تا سال 2030 با 50% رسانیده می‌شود. пешрафти соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф вобастагии зич дорад. аз ин рӯ ислоҳоти дурусти соҳаи маориф ин нишони рушди минбаъдаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва омили пешрафти тоҷикистони соҳиби истиқлол дар ҳазораи сеюм маҳсуб меёбад. бо назардошти он ки омода кардани кадрҳои баландихисос аз сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ вобастагии зиёд дорад, дар кишвар ба бунёди муассисаҳои типи нав ва дорои шароитҳои хуби таълим таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа дода мешавад. ҳар сол дар ҷумҳурӣ зиёда аз 200 иншоот дар соҳаи маориф сохта ба истифода дода мешавад ки ҳамаи ин дар навбати худ ба рушди бемайлони соҳаи маориф мусоидат менамояд. бояд қайд намуд ки соли 2024 дар қалаворами ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ сохтмон аз навсозии 360 бинои муассисаи таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ барои зиёда аз 73 000 ҷойи нишаст ба нақша гирифта шуд. дар қаламраи ҷумҳурӣ бояд қайд намуд ки бинои 53 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар се баст фаъолият менамоянд ки
ҷиҳати сохтмон аз навсозӣ намудани онҳо чораҳои зарури андешида шуда истодааст. Бояд қайд намуд ки танҳо ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои мутамаркази буҷети давлатӣ соли равон 36 млн 700 000 сомонӣ ҷудо гардидааст ки дар доираи маблағҳои мазкур сохтмони 33 иншооти соҳа ба нақша гирифта шуда то имрӯз аз ин шумора 7 бинои муассисаи таълимӣ барои 1240 ҷойнишаст ва сохтмони бинои як шуъбаи маориф мавриди истифода қарор дода шуд. Дар се иншооти дигар корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. Дар қаламраи ҷумҳурӣ бинои 265 муассисаи таҳсилоти умумӣ дар ҳолати фарсудашавӣ ё садамавӣ қарор дорад ки аз ин шумора дар 44 иншо бинои он корҳои сохтмонӣ бо ҷалби маблағҳои буҷети давлатӣ, шарикони рушд, соҳибкорону шахсони саховатпеша идома дорад. طبق معلومات آماری اگر سال 2017 نظام معارف کشور 2.1 میلیون نفر را به تحصیل فرا گرفته باشد، پس در سال 2023 این نشان دهنده به 2.6 میلیون نفر رسیده است. طبق دورنما این شماره در سال 2025 به 2.7 میلیون نفر می رسد. این روند ضرورت بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نو و بلند برداشتن امکانیت‌های نظام معارف را تقاضا می‌کند. با نظرداشت افزای زود تغییر یابنده جهان امروزه که نظام معارف منظم، مستحکم و در عین زمان جوابگو به طلبات روزافزون جامعه را تقاضا می‌نماید، حکومت جمهوری تاجیکستان معارف را در محور سیاست خود قرار داده است. قابل ذکر است که تاجیکستان طبق تحلیل‌های یونسکو و بانک جهانی به گروه کشورهای داخل شده است که حجم مبلغ گذاریشان به ساحه معارف از حساب بودجه دولت زیاد میباشد. این به آن معناست که حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد معارف توجه خاصه دارد و برای برطرف نمودن مشکلات ساحه پیوسته تدبیر اندیشی میکند. واقعا دستاوردهای ساحه معارف در زمان صاحب استقلالی زیاد و نظر هستند که در آن سهم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بی‌نظیر و بزرگ است. گفتن به مورد است که ساحه معارف زیربنای اساسی پیشرفت آینده دولت و ملت بوده، درست به راه ماندن کارهای تعلیمی و علمی و تربیوی و جمعیتی در تمام زینه‌های تحصیلات برای آماده کردن کادرهای بلند اختصاص و جوابگو به طلبات رقابت بازار مهنت تاثیر بی‌واسطه می‌گذارد. از اینجاست که امروز در کشور برای تربیت، تعلیم و آماده سازی کادرهای بلند اختصاص کل شرایط‌ها فراهم آورده شده است. بالا رفتن صفت تحصیل در آزمون‌های بین‌المللی و المپیادهای بین‌المللی جا گرفتن خواننده‌های تاجیک، مهیا شدن شرایط‌ها در همه زینه‌های تحصیل گواه آن است که دستاوردها در ساحه معارف بیش از پیش می‌افزاید. این حال در مقیاس جمهوری 744 مؤسسه تا مکتبی فعالیت می‌کند که نظر به سال گذشته 37 عدد زیاد می‌باشد. مسائل تحصیلات میانه عمومی باشد در مقیاس کشور 4037 عدد را تشکیل می‌دهد که نظر به سال گذشته 46 عدد زیاد می‌باشد. در سال 2024 مسائل تحصیلات عالی کسبی کشور یک عدد افزود که این حال شماره عمومی مؤسسات تحصیلات عالی کشور 48 عدد را تشکیل می‌دهد. این زمان شماره عمومی محصلین در همه زینه‌های تحصیلات زیاده از 2,600,000 نفر را تشکیل می‌دهد. سمت دیگری که در ساحه معارف توجه روزافزون را به خود کسب کرده است این تحصیلات تا مکتبی میباشد که این حال در سرتاسر کشور 744 مؤسسه تا مکتبی فعالیت می‌نماید که نظر به سال گذشته 37 عدد زیاد میباشد. با نظرداشت توجه افزاینده رهبریت دولت و حکومت کشور به ساحه تعلیم و تربیت و هم تدریجاً بهتر گردیدن اینفراستراکچور ساحه و سطح و صفت تعلیم میتوان با باوری اظهار نمود که در آینده نزدیک تاجیکستان عزیز ما از لحاظ علمی و فنی و نیروی بزرگ عقلانی هم در منطقه و هم در جهان به یکی از کشورهای پیشرفته تبدیل خواهد یافت. استقلالیت دولتی و ثبات سیاسی امکان فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های ملی و دولتی و عمومی بشری در کشورمان تحکرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شود و برای بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم، سالمی ملت، آبادی وطن و آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال زمینه‌های مساعد فراهم گردد. از جمله ساحه تندرستی که یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولتی تاجیکستان به شمار می‌رود، در دوران استقلالیت دولتی با مرام رشد کرد و تا امروز به پیشروی‌های نظررس نائل گردید. رهبریت
олии давлати ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, танзими фаъолияти соҳа ва таҳкими пойгоҳи моддию техникаи ин самти афзалиятнок ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуд ва дар марҳилаи кунунӣ тақвият ёфта истодааст. Барои рушди соҳа давоми солҳои соҳибистиқлолӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардида марҳила ба марҳила татбиқ карда мешаванд. Бо татбиқи санадҳои мазкур соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ ба ислоҳот оварда дар шакли комилан нав рушд дорад. طبق معلومات آماری طول سالهای صاحب‌استقلالی در ساحه تندرستی مملکت 273 برنامه و استراتژی تطبیق شده، عین زمان زیاده از 20 برنامه صحوی مورد عمل قرار دارد. از جمله استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سند دانسته می شود که تطبیق پررأی آن را کارشناسان برای باز هم خوبتر و بهتر نمودن خدمت رسانی طبی به اهالی و رشد بیمیلان ساحه تندرستی عامل مهم می‌دانند. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ниҳоди масъул дар ҳифзи саломатӣ беш аз 10 миллион нафар аҳолии мамлакат феълан бо татбиқи самараноки стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 талош дорад ки нишондиҳандаҳои хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро боз ҳам беҳтару хубтар гардонад. дар доираи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон то давраи 2030 14 барнома ва 3 стратегия марҳила ба марҳила амалӣ шуда истоданд که امکانیت فراهم آورده شده است نشاندهنده‌های اساسی соҳа алахусус дар раванди солимии модару кӯтак бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ беҳтару хубтар гардиданд. агар ба дастовардҳои соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат назар афканем, бар аъло аён мегардад ки кулли пешрафт ва муваффақиятҳои соҳа баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ба даст омаданд. дар ин давра соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ дар меҳвари сиёсати ҳукумати мамлакат қарор гирифта, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаро самти афзалиятнок ва солимии аҳолиро боигарии давлат ва миллат унвон намуданд. аз ин ҷост ки имрӯз дар кишвар кулли шароитҳо барои ташхису табобат фароҳам мебошад. حفظ صحتی مادر و کودک یکی از مسائل مهم به حساب می رود. در این راستا جهت بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به مادر و کودک و پیشگیری فوت آنها در جمهوری چندین استراتژی و برنامه‌های میانه مهلت قبول گردیده است که تطبیق همه‌جانبه آنها در پیاده ساختن هدف‌های معین شده امکانیت فراهم می‌آورد. با معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان فعلا در جمهوری 4 برنامه و استراتژی در سمت حفظ سلامتی مادر و کودک مورد عمل قرار دارد. از اینجاست که سال 2024 فوت کودکان 3.5% و فوت مادران زیاده از 4% کاهش یافته است. با اندیشه هلدان‌های соҳа рушди соҳаи тандурустӣ ҷорӣ кардани усулҳои нави ташхису табобат баланд бардоштани малакаҳои касбии табибони соҳавӣ омили паст гардидани сатҳи нишондиҳандаҳои фавти модару кӯдак дар ҷумҳурӣ гардидааст. соли 2024 низ пайравони сино ҷиҳати пиёда сохтани ҳадафҳои давлату ҳукумати кишвар дар самти коҳиш додани сатҳи нишондиҳандаҳои бемориҳои кӯдакона ва пешгирии фавти модару кӯдак аз ҳамаи имкониятҳо истифода намуда ба дастовардҳои арзанда ноил гаштаанд. то истиқлолият гирем фавти кӯдакон агар дар сатҳи 41 бошад, айни замон дар соли ҷорӣ ба 11.8 ба ҳазор зинда таваллуд аст ки ин як хеле нишондиҳандаҳои хуб аст. ва агар фавти модариро гирем мо дар соли истиқлолият 91 то 91 ба 97.7 баробар буд, айни замон соли ҷорӣ ба 24.5 که نم یک نشان‌دهی خیلی خوب است. саломатии миллат боигарии давлат аст. ин нуктаи муҳиму тақдирсоз аз таъкидҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифзи солимии аҳолӣ мебошад. дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рушди бемайлони тамоми бахшҳои соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таъмин карда шуда, новобаста аз мушкилоти ҷойдошта сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ дар тоҷикистон ва сатҳи хизматрасонии тиббии кишварҳои пешрафтаи дунё баробар шуд. бо дар назардошти рушди рӯзафзуни соҳаи тандурустӣ имрӯз инфраструктураи соҳа ҷавобгӯи талабот мегардад. ғамхории роҳбарияти олии кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ умуман ба солимии миллат бениҳоят бузург аст, бениҳоят зиёд аст. бубинед ки ҷаноби олӣ солимии аҳолиро, солимии миллатро боигарии давлат унвон карданд ва ҳамаи мо шумо хуб шоҳид ҳастем ки ба ҳар минтақае ки ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафар мекунанд, ҳатман дар он ҷо
як маркази тиббӣ, як таваллудхона ё як иншооти муҳташами соҳаи тандурустӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳад. дар баробари солҳои гузашта дар соли 2024 низ ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд сафар карданд ки дар он ҷо як қатор иншоотҳои тандурустиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Ба вилояти Хатлон сафар карданд, ба шаҳру ноҳияҳои тобеъ ки ба ҳар ҷое сафар карданд дар он ҷо ҳатман як маркази муҳташами тандурустӣ ба истифода дода шуд ва дар доираи ин сафар бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. ба маълумоти оморӣ соли 1990 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2862 муассисаи тиббӣ фаъолият мекард. ҳоло ин шумора ба 5161 адад расидааст, яъне миқдори муассисаҳои тиббӣ 2 маротиба зиёд гардид. соҳаи тандурустии кишвар таҳти таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат қарор дорад. айни замон ҳифзи саломатии аҳолӣ ки гарави пешрафту муваффақиятҳои ҷомеа мебошад, аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини давлати Тоҷикистон эътироф шудааст. аз ин рӯ дар кишвар ба ислоҳоти соҳаи тандурустӣ сурат бахшида шуда ба ташаккули бозори одилонаи хизматрасонии тиббӣ, рақобати солим ва озодонаи муассисаҳои давлативу ғайридавлатии табобатӣ, тақвияти низоми ҳифзи манфиатҳои истифодабарандагони хизмати тиббӣ таъмин карда мешавад. ин ҳама дастовардҳо дар доираи зиёд кардани маблағгузории соҳа аз ҷониби давлат таъмин шудаанд. дар баробари дигар соҳаи иқтисодиёти кишвар аз он ҷумла соҳаи иҷтимоӣ музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ дар мадди аввал гузошта шудааст, яъне давра ба давра зиёд гардида истодааст. ногуфтан омад ки дар 10 соли охир агар аз соли 2014 қиёс кунем то соли 2024 зиёда 8 маротиба музди меҳнати кормандони соҳа зиёд гардидааст. чӣ хеле ки шумо медонед, огоҳ ҳастем ҳамагон, дар соли 2024 зиёда аз 40% зиёд гардид ки бо назардошти андозаи амалкунандаи музди меҳнат ин бениҳоят як нишондиҳандаи калон дар таркиби музди меҳнат мебошад. агар дар соли 2018 агар мо музди меҳнатро қиёс кунем, ҳамагӣ барои як табиб ба ҳисоби онҳо ҳамагӣ 788 сомон равона мегардид. ин нишондиҳанда дар соли 2024 ба зиёда аз 10700 сомон расонида шуд ки зиёдшавии тамоили зиёдшавӣ зиёда аз 3 маротибаро ташкил медиҳад. ҳадафи стратегии давлат ҳукумати мамлакат дар соҳаи тандурустӣ таъмин кардани солимии аҳолӣ, беҳтар гардонидани нишондиҳандаҳои дарозумрии инсон, паст намудани сатҳи беморӣ, маъёбӣ, фавти модару кӯдак, пешгирӣ кардани бемориҳои гуногуни сироятӣ, баландбардоштани сифати кӯмаки тиббиву санитарӣ, назорати бехатарии маводи доруворӣ ва тарбия кардани кадрҳои баландихтисоси соҳа мебошад. аз ин ҷост ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 низ дар самти ташхису табобат ва рушди бемайлони соҳа корҳои муҳимро анҷом доданд. дар натиҷаи тадбирҷӯиҳои масъулин, кормандони соҳаи тиб дар соли 2024 ба дастовардҳои арзанда ноил гашта дар ҳифзи солимии аҳолии мамлакат нақши калидӣ гузоштанд. ҷавонон қишри фаъолтарини ҷомеа ва идомадиҳандаи кору пайкори насли калонсол мебошанд ва маҳз онҳо масъулияти фардои кишвари соҳиб истиқлоли худро ба дӯш хоҳанд гирифт. мо аз ҷавонони кишвар умеди бузург дорем. ташаббусҳои созандаашонро минбаъд низ ҳама ҷониба дастгирӣ мекунем ва аз фаъолияти онҳо ба хотири рушду таҳкими давлатдории миллиамон ҳамеша қадрдонӣ менамоем. бино ба маълумотҳои оморӣ, ҳоло шумораи умумии ҷавонон дар кишвар 2,971,200 нафарро ташкил медиҳад ки ин нишон дод 28.9% аҳолии умумии мамлакатро дар бар мегирад. мувофиқи иттилои агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, агар соли 2024 теъдоди умумии хизматиёни давлатӣ 18374 нафар бошад, аз ин шумора 9010 нафар ва ё 49%-ашро ҷавонони то синни 35 сола ташкил медиҳад.
қабули стратегияву оинномаҳои соҳавӣ аз ҷумла барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ки барои рушди фаъолияти ҷавонон равона шуданд, бевосита возеҳи он аст ки ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ нисбат ба ин табақаи ояндасози миллат даст ба кор асту таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Натиҷаи ҳамин талошҳо ва татбиқи босамари ҳадафҳои давлатӣ буд ки имрӯз ҷавонон бо дарки баланди хештаншиносӣ дар тамоми бахшҳо ҳамчун мутахассису ворисони гузаштаи пурифтихори худ кору фаъолият доранд. ҷавонон нерӯи созанда ва ояндасози ҷомеаанд ва нақши онҳо дар тараққиёти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа бисёр арзишманд ва назаррас аст. бо дарки ҳамин маънӣ Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ки татбиқкунандаи сиёсати давлатии ҷавонон аст, бо мақсади самаранок амалӣ намудани самтҳои афзалиятноки барнома ва стратегияҳои қабулгардида бо ду усул ва ё механизми корӣ, назариявӣ ва амалӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст ки натиҷаҳо низ дар ин самт назаррасанд. бо дастгирии бевоситаи асосгузори Солҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маз дар замони соҳиби истиқлолии кишвар як қатор имконият, имтиёз барои насли ояндасози кишвар фароҳам оварда шуд ва дар баробари дигар солҳои қаблӣ имсол низ ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои бисёрам назаррас ноил гардиданд ва маҳз барои дастгирӣ намудани ҷавонон, барои дастгирӣ намудани қишри ояндасози кишвар имрӯз як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, барномаҳои соҳавӣ қабул гардиданд. Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон аз нав то соли 2030 қабул гардидааст ки маҳз ҳамин замина фароҳам оварданд. имрӯз ҷавонони мо рушд карда истоданд ва бо усули мактаб ба мактаб, бо усули курс ба курс ки имрӯз аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми донишгоҳҳо, дар тамоми муассисаҳои олӣ, коллеҷҳо чорабиниҳои гуногун, мулоқоту суҳбатҳои судманд дар атрофи ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба ватандӯстӣ ва баланд бардоштани эҳсоси масъулияти онҳо ва таълими тарбия намудани қишри ояндасози кишвар дар рӯяи ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ бисёр корҳои назаррас ба анҷом дода шуданд ва имрӯзо агар бигирем аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва зерсохторҳои он дар маҳалҳо низ маҳал ба маҳал мо механизмҳои нав ҷорӣ кардем ва тибқи ҳамин механизмҳои нав бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиш дар тамоми маҳаллаҳо мулоқотҳои судманд, вохӯрҳои судмандро доир кардаанд. бо мақсади дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар бахши кор бо ҷавонон давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш беш аз 100 адад ёддошти тафоҳум, созишнома ва барномаҳои ҳамкориро байни кишварҳои олам ба имзо расонидааст ки бадин васила мавқеи ҷавонон дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам афзун гардид. соҳибистиқлолии кишвар марҳилаи хуб буд барои рушду инкишофи ин насл. имрӯзҳо ҷавонон аз шаҳди он баҳра гирифта дар пешбурди зиндагии осоишта саҳми муносиб доранд. таъсиси квотаи президентӣ барои духтарони фаъол, зиёд гардидани теъдоди гирандагони стипендияҳои президентӣ то ба 3000 нафар, сол то сол баланд гардидани идрокпулии донишҷӯён ва амсол ба ин аз иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҷавонон аст ки ин насли хушбахти замон имрӯз аз шаҳди он баҳраваранд. рӯйдоди дигари муҳими соли 2024 дар самти кор бо ҷавонон сарфароз гардидани 12 нафар олимони ҷавон бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ буд ки ин дастовар дар саҳифаҳои таърих сабт хоҳад шуд. барои дастгирии ҷавонон имрӯз бояд гуфт ки то соли 2021 теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ ин 400 нафарро ташкил мекард ва маҳз пешвои муаззами миллат бисёрам дастгирӣ карданд ва диданд ки ҷавононам бисёр мутоилаи китоб мекунанд, машғул ба китобхонӣ ҳастанд, бисёр ҳавасманд ҳастанд. ба ҳамин хотир ин теъдодро барои дастгирии ҷавонон аз 400 ба 3000 нафар расониданд ва маблағи онро аз 460 сомонӣ ба 600 сомонӣ расонида шуд ва ҳамасола 20 миллион сомонӣ аз фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии ҳамин ҷавонон ҷудо маблағ ҷудо мегардад ва барои дастгирии олимон ва муҳаққиқони ҷавон имсол дар баробари дигар солҳо низ зиёда аз 84 нафар
олимони ҷавон, муҳаққиқони ҷавон ҳуҷҷатҳояшонро пешниҳод карданд ва мо озмуни калони ҷоиза ба номи Исмоили Сомониро гузаронем ва 12 нафари онҳо аз ҷониби пешвои муаззами миллат аз дасти худи роҳбарияти олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин ҷоизаро гирифтанд. бунёду навсозии марказҳои ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва бо лавозимоти зарурӣ дастрасӣ пайдо кардани иншооти соҳа аз мушкилоти қаблӣ буд ки дар доираи як тарҳи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш бартараф гардида кор дар ин самт идома дорад. марказҳои мазкур ҳоло фаъолияти хуб дошта ҳамчун марказҳои касбу ҳунар, забономӯзӣ хизмат намуда истодаанд. соли сипаришудаи 2024 чун солҳои гузашта ба шарофати сиёсати хиратмандонаву фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи фарҳанг низ пур аз рӯйдодҳои хотирмон буд. дар ин давра дар соҳаи санъати касбии кишвар як қатор падидаҳои фараҳбахш ба вуқӯъ пайвастанд ки баҳри рушду нумӯи соҳа замина ва шароити созгорро фароҳам сохтанд. дар ин давра баргузории як қатор чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фазои фарҳангии кишварро рангин сохтанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2569 муассисаи соҳаи фарҳанг аз ҷумла 1363 китобхона, 69 осорхона, 70 қасри фарҳанг, 18 маркази фарҳангӣ фароғатӣ, 101 боғи фарҳангию фароғатӣ, 8 филармонияи халқӣ, 25 театри халқӣ, 102 ансамбл ва гурӯҳҳои эҷодӣ, 14 муассисаи табу нашр ва матбуоти ҷумҳуриявӣ, 83 мактаби санъат, мусиқӣ ва рассомӣ фаъолият доранд. аз рӯйдодҳои хотирмони соли 2024 ифтитоҳи биноҳои қасри фарҳанг дар ноҳияҳои Тоҷикобод ва Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон мебошанд ки бо намои зебову санъати баланди меъморӣ сохта шуда барои фарҳангиёни ноҳияҳои мазкур шароити хуби кориро фароҳам сохтанд. бояд гуфт ки фарҳанг зери таваҷҷӯҳи доимӣ ва бевоситаи президенти фарҳангдӯсту фарҳангпарвари мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. сарвари давлат бунёд ва таъмиру навсозии иншооти соҳаро дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат пайваста таъкид мекунанд, зеро беҳтар шудани шароити кору фаъолияти санъаткорону ҳунармандон боиси рушди ин соҳа гардида дар самти муаррифии санъату фарҳанги миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. дар ҳамин замина аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ба сохтмони бинои театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳия ва дар ноҳияҳои Лағш ва Рошқалъа ба бунёди қасрҳои фарҳанг оғоз бахшида шуд. танҳо дар 3 соли охир дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 167 иншооти фарҳангу фароғат бунёду аз навсозӣ ва аз таъмири асосӣ бароварда шуд. иншооти соҳаи фарҳанг дар пойтахти мамлакат низ бунёд ва таъмиру таҷдид мешаванд. дар соли сипаришудаи 2024 бо иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی، بینای فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف پس از تعمیر و نوسازی و بینای نو و خوشتر و زمانوی کالج جمهوری خریاگرافی به نام ملکه صابروا و کالج صنعت شهر دوشنبه که هر دو در یک بینای محتشم جایگیر شدند، مکتب بچگانه صنعت به نام اودینه هاشم در شهر دوشنبه، مکتب بچگانه صنعت به نام مختار اشرفی در ناحیه رودکی، مکتب بچگانه صنعت در ناحیه جلال‌الدین بلخی مورد استفاده قرار گرفتند. برای مؤسسه دولتی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباخولوف در سال 2024 از همه دستاورد بزرگترین این است که با تشبث به واسطه اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی این مؤسسه صاحب یک بینای نو زمانه‌ای گردید که از جانب آنها سنه 27 آگوست به استفاده داده شد و دانشجویان، آموزگاران، کارمندان این مؤسسه این بارگاه هنر سالهای زیاد در آرزوی چنین مؤسسه بودند و امروز افتخار هر یکی ماست که در چنین یک بینای زیبا و با حشمت کار و فعالیت می‌نماییم و به شاگردان درس می‌آموزیم. با استفاده دادن انشاءات زیاد تعینات فرهنگی، قصرهای فرهنگ، مکتب‌های بچگانه صنعت و موسیقی، باغ‌های فرهنگ از با مخصوص با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان برای اهل فرهنگ یک پدیده دیگری خصوصی آور بود و حال هم زیر تاثیرات آن واقعی هستیم. اون دستور هدایت‌هایی که پیشوای معظم ملت در واقعی روز 5 دکبر در رسم افتتاح بینای فیلارمونی دولت تاجیکستان بعد از نوسازی دادن زیر تاثیرات آن هستیم. طی 33 سال استقلال دولتی در کشور 18 تئاتر، 50 قصر فرهنگ، 14 مکتب صنعت، 126 کتابخانه، 61 باغ فرهنگ و فراغت و 20 آثارخانه بنیاد کرده شد که امروز همه آنها به مردم تاجیکستان خدمت کرده ایستادند. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ابراز می‌دارند تاریخ قدیمی، فرهنگ بای و رنگارنگ، زبان و ادبیات پرقناوت ملی، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی و دیگر مقدسات اساسی هستی و بقای ملت بوده. هر ملت واحد محض توسط همین ارزش‌ها به تمدن و تاریخ بشری وارد می‌گردد. تاجیکستان در همکاری با یونسکو به خاطر گرامی داشت و ارزش‌گذاری به نابغه‌های ملت، حفظ ارزش‌های فرهنگی ملی و معرفی شایسته آنها در عرصه بین‌المللی تلاش‌های پیوسته به خرج می‌دهد. فرهنگ پرقناوت و قدیمی ملت تاجیک سال 2024 دوباره در عرصه بین‌المللی معرفی گردید. از جمله 4 دکبر سال 2024 در شهر اسونسیون جمهوری پاراگوای اجلاسیه 19 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو برگزار شد. در این جلسه نامیناسیون مشترک تاجیکستان و ایران، جشن مهرگان و همچنین نامیناسیون دیگری مشترک تاجیکستان، افغانستان، ایران و ازبکستان صنعت ساخت و نواخت رباب به فهرست میراث غیرمادی بشریت وارد کرده شد. تا امروز از تاجیکستان موسیقی کلاسیکی شش مقام، موسیقی عنعنوی فلک، جشن سده، طعام ملی آشی پلو و گلدوزی چکن، تذهیب، دانش و ملکه عنعنوی استحصال متاحهای اطلس و ادرس، کرمک پروری و استحصال عنعنوی ابریشم برای بافندگی، عنعنه لطیفه های خواجه نصرالدین به فهرست عمومی جهانی میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو وارد گردیدند. سال 2024 در مناسبت‌های بین‌المللی و رابطه‌های فرهنگی سالی بابرار بود. برگزاری برنامه‌های مشترک شام دوستی با ترکمنستان و ازبکستان، فستیوال سیمپوزیوم بین‌المللی شش مقام، روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در آذربایجان، روزهای فرهنگ جمهوری قزاقستان در جمهوری تاجیکستان، روزهای فرهنگ دولت قطر در تاجیکستان، روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت کویت، روزهای فرهنگ جمهوری بلاروس در تاجیکستان و فستیوال بین‌المللی رقص بهر تحکیم همکاری‌های فرهنگی و معرفی صنعت و هنر تاجیک سهم نظررس گذاشتند. هر
همچنین در این دوره مؤسسه‌های تئاتری و کنسرتی در یک قطار جشنواره و فستیوال‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی با مثل فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری کره، خب جمهوری آلمان، جمهوری هندوستان سفرهای هنری انجام دادن، در این جشنواره فستیوال‌ها شرکت ورزیدن و در معرفی فرهنگ ما سهم گذار بود. برای ما بار اول گذراندن فستیوال نمایش‌های ملی گنجینه میراث لباس‌های ملی نیز یک خاطرمان بود که با طرز نو، اسلوب نو پیشکش مردم گردید. در این زمینه برای ترغیب لباس ملی، برای پیشگیری از تجاهم فرهنگ بیگانه شوی کارهای زیادی انجام داده شد. اگر سال 2000 از بودجت دولتی برای سوهای فرهنگ و ورزش همگی 13 میلیون سومونی جدا شده باشد، پس در سال 2024 این نشان دهنده 1 میلیارد و 716 میلیون سومونی را تشکیل داد. در این دوره تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی جمهوری در آزمون‌های بین‌المللی نیز تاجیکستان را معرفی نمودند. از جمله نمایندگان تاجیکستان در بازی‌های 18 دلفی جوانان دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و بازی‌های سیوم کشاده ارکتیکی دلفی در جمهوری کمری روسیه اشتراک فعالانه نموده جایهای افتخاری را سزاوار شدند. دوامی سال 2024 در تئاترهای کسبی جمهوری 63 اسپکتاکل صحنوی شد که این شماره نسبت به سال 2023 10 نمایش بیشتر است. از شماره عمومی آنها 26 اثر صحنوی در تئاترهای کسبی پایتخت و 37 اسپکتاکل دیگر در تئاترهای کسبی ولایت‌ها پیشنهادی تماشابینان گردانیده شده است. در سال سپری شده 2024 تئاترهای کسبی جمهوری نیز فعالیت نظررس داشتند. در همه 18 تئاتر کسبی شهر و ناحیه‌های مملکت کارگردان‌ها و هنرمندان تلاش بران نمودند که بهترین اثرهای صحنوی را پیشنهاد راغبان تئاتر گردانند. قبول برنامه دولتی رشد صنعت تئاتری برای سالهای 2025-2029 که یکم اکتبر سال 24 از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید، برای آماده سازی کادرهای بالایقت، تحکیم زمینه‌های مادی تکنیکی تئاترهای کسبی کشور و همچنین روی صحنه آمدن نمایش‌های جوابگو به طلبات‌های زمان معاصر بسیار مهم بود. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من سال 2024 نیز در سطح بلندی تشکیلی راه‌اندازی گردید و امسال نسبت به سالهای قبلی شماره بیشتری داوطلبان را جلب نمود. در دور دومی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من 2775 نفر اشتراک نموده 525 نفر به دور نهایی را خط گرفتند. در عموم 115 نفر جوانان صاحب استعداد در دور نهایی غالب آزمون گردیدند. در سال سپری شده آزمون از روی 5 نامیناسیون کمپوزیتوری، سرایندگی، نوازندگی، صنعت تصویری و دیزاین گذرانیده شد. این دفعه نیز این آزمون یک قطار استعدادهای جوان کشور را معرفی نمود. سال 2024 باری اول در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من در 5 نامیناسیون شاه جایزه سپرده شد. غالبان شاه جایزه با جام، دیپلم و مکافات پولی در حجم 50,000 سومونی مشرف گردانیده شدند. تاجیکستانی عزیزم وطنی باغ و بهار و در 6 سال در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من 21500 نفر اشتراک کرده، قریب 500 نفر آنها صاحب جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند. برگزاری دوره 12 نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه در سال 2024 از رویدادهای خاطرمان در بخش طبع و نشر جمهوری بود. این نمایشگاه فضای خوب و مساعد فرهنگی را برای همه قشرهای جامعه فراهم آورد و به یک عید بزرگ کتاب تبدیل یافت. سال سال در کار تشکیل و برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه هم تغییرات صفتی و هم تغییرات مقداری به نظر می رسد.
соли 2024 дар намоишгоҳи китоби душанбе ноширон аз 8 кишвари ҷаҳон иштирок намуда беш аз 5000 китобро аз 120 нашриёти ватаниву хориҷӣ дар риштаҳои адабиёти бадеӣ, илмӣ, донишномавӣ, таърихӣ, ҳунарӣ ва китобҳои кӯдакона барои дӯстдорони китоб пешниҳод намуданд. ناگفته نماند که در 33 سال دوران استقلالیت نشر کتاب هیچ وقت قطع نگردیده است. نوابسته از بحران اقتصادی، نوابسته از پرابلم مشکلاتی که در این سمت جای داشتند، هیچگاه قطع نگردیده بود نشر کتاب، مخصوصا از جانب پیشوای معظم ملت. از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های معین جدا می‌گردید که نمونه عالیش 50 جلده اختران ادب میباشد که دسترس اخلاصمندان کلام بده گردید. باید گفت که ادبیات تاجیک پیوسته در چورابینی و آزمون‌های سطح بین‌المللی معرفی می‌شود. از جمله در سال 2024 در 21مین آزمون بین‌المللی صنعت کتابی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل ادبیات گوناگون تاجیکی معرفی و قدردانی شد. در این آزمون شاهکاری شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا قانون طب برنده شاهجایزه گردید. این یگانه دستاورد ناشرانی تاجیکستان در این آزمون بین‌المللی نیست. کتاب‌های دیگری ناشرانی ما نیز در نمونه‌های گوناگون آزمون بین‌المللی صنعت کتاب سزاوار جای‌های یکم، دوم، سوم و افتخارنامه‌های ویژه شدند. در دوران استقلال ساحه طبع و نشر و مطبوعات تاجیک خیلی رشد کرد و مضمون و محتوای آن با آرمان‌های ملی و سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق گردید. یعنی استقلال فرهنگی کاملا به دست آورده شد در دوران استقلال. بنابراین همه زمینه‌های حقوقی و مادی و معنوی برای رشد ساحه طبع و نشر گذاشته شد. در پیام خود درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 28 دکبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان به ساحه فرهنگ توجه مخصوص ظاهر نموده در نزد مسئولین ساحه وظیفه‌های مشخص گذاشتند. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان دستور سپارش‌های نوبتی ارائه گردیدند. از این توجه، از این تشبس‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان فرهنگیان کشور روح و الهام تازه گرفتند، طوری که یک شعار بسیار ماندگار و شعار بسیار بیدار کننده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در خاطره ما همیشه چرخ میزند و در همه ملاقاتات تاکیداً ارائه میگردد که فرهنگ جوهر هستی ملت است. و این سخن عادی نیست، این سخن تکان دهنده تفکر جامعه است. ما را وادار میکند که در حفظ و حمایت منفعت‌های ملی، ارزش‌های فرهنگی همیشه باید در جهد و تلاش باشیم، همیشه باید در رشد و توسعه باشیم. عموما سال 2024 برای اهل فرهنگ و هنری کشور سالی با برار و ثمره بخش بود. فرهنگیان مملکت نقشه دارند که در سال نو میلادی 2025 نقشه و برنامه‌های پیش‌بینی شده را با برار عملی کنند و میراث غنی تاریخی و فرهنگی و تمدنی ملی را ترغیب و تشویق و به جهانیان معرفی نمایند. شکر دولت، شکر ملت، شکر استقلال ما، شکر وحدت یافت از این صبح استقلال ما. در زمان معاصر سوحه سیاحی و جهانگرده در نظام اقتصادی اکثر کشورهای جهان موقع استوار پیدا کرده است، زیرا آن واسطه افضلیتناک درآمد بودجه، تأسیس دادن جای کار و نیکواحوالی مردم دانسته می شود. در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان، سوحه سیاحی در مملکت ما نیز تدریجاً رشد می کند. نشانه واضح توجه حکومت مملکت به این سوحه سیر درآمد تأسیس دادن نهاد مخصوص دولتی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. در سالهای استقلالیت دولتی در جمهوری 214 شرکت سیاحی فعال گردانیده شدند که از این مقدار به ولایت مختار کوهستان بدخشان 41 عدد، به شهر دوشنبه 101 عدد، ولایت سوخت 46، ولایت ختلان 17 و به شهر و ناحیه‌های تابع مرکز 9 عدد رسد می‌آید.
در سال 2024 جهت اشتراک در چهاربینی‌های سطح بین‌المللی در نمایشگاه‌های سمت سیاحی که در خارج کشور و در برگزار گردید با دستگیری‌های حکومت کشور کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود، مخصوصا در نمایشگاه بین‌المللی ITB برلین در شهر برلین، در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی MITT در شهر مسکو فدراسیون روسیه، همچنین در نمایشگاه سیاحی هنرهای دستی در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایشگاه در شهر دبی امارات متحده عرب، در دولت‌های کویت، قطر و دیگر دولت‌ها امکانات‌های سیاحی، اکولوژی، تاریخی و فرهنگی و طبابتی کشور معرفی کرده شدند. соҳаи сайёҳиро дар тоҷикистон даҳҳо стратегияу консепсия ва қонуну барномаҳо аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи туризм, барномаи давлатии рушди туризм дар тоҷикистон барои солҳои 2004-2009, консепсияи миллии рушди туризм барои солҳои 2009-2019, барномаи давлатии рушди туризм барои солҳои 2010-2014, барномаи рушди туризм дар ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи солҳои 2015-2017, барномаи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи солҳои 2018-2020, консепсияи идоракунии рушди маҳал дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 танзим мекунанд, ки дар рушди соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид мегузоранд. ҳамаи ин барномаҳои қабулшуда дар самти рушди сайёҳӣ ин дар оянда рушди устувори сайёҳиро таъмин мекунанд. рушди устувори сайёҳӣ яъне чӣ? ин ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, таъмин намудани шаҳрвандони кишвар бо шуғли доимӣ ва даромаднок дар ватан ва бо ин роҳ баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони кишвар мебошад. дар мамлакат 338 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст ки инҳо 209 меҳмонхона, 46 хостел ва мотел, 54 осоишгоҳ, 5 осоишгоҳи кӯдакона ва лагерҳои солимгардонӣ, 7 маркази муолиҷавӣ ва дармонгоҳи солимгардонӣ, 10 хонаи истироҳатӣ, 3 кемпинг ва 4 базаи сайёҳӣ ва истироҳатӣ мебошанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сайёҳӣ дар тоҷикистон соҳаи афзалиятноки иқтисоди миллӣ эътироф гардида дар ин самт чорабиниҳои зиёде амалӣ мегарданд. онҳо ба рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ аз ҷумла бунёди инфрасохтори зарурӣ барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ, рушди сайёҳӣ, истироҳатию табобатӣ, ҷалби сармоягузориҳо, грантҳо ва татбиқи барномаҳои сармоягузории давлатӣ, муаррифии бештари ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ, пайдо намудани мавқеи устувор дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ, таъсиси шароити мутобиқ ба талаботи сайёҳони хориҷӣ, омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаи сайёҳӣ, зиёд намудани теъдоди ширкатҳои сайёҳӣ ва аз ин ҳисоб зиёд намудани ҷойи кории холӣ нигаронида шудаанд. хушбахтона имсол ҳам шумораи сайёҳон аз 1 миллион гузашт ва тибқи маълумотҳои оморӣ нисбат ба соли гузашта аз 11 то 17% зиёд аст дар соли 2024. албатта инам барои мо як пешравӣ, як муваффақият аст. дар давраи ҳисоботии ҷиҳати рушди ҳамкориҳои судманд бо шарикони стратегӣ ва рушди созмонҳои байналмилалӣ дар бахши сайёҳӣ дар мувофиқа бо вазорату идораҳо дар маҷмӯъ 20 санади ҳамкорӣ таҳия гардида, аз он 3 санади ҳамкорӣ дар доираи сафарҳои сатҳи олӣ ба имзо расонида шуд ва як санади дигар аз ҷониби Туркманистон ҷонибдорӣ гардида, 16 санади дигар дар баррасӣ қарор доранд. санаи 13 декабри соли ҷорӣ рӯнамои платформаи ягона зери номи Tourism Map Tajikistan баргузор гардид, ки тавассути платформаи мазкур сайёҳон метавонанд озодона дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон барои худ дар низоми онлайнӣ хатсайр созанд ва аз рӯи хатсайри мазкур ба дили хоҷоҳ яъне сафар баршаванд. соли 2024 ба ҷумҳурии тоҷикистон аз 127 давлати ҷаҳон сайёҳон ворид шуданд. ба панҷгонаи беҳтарин давлатҳо аз ҷиҳати теъдоди воридшавии шумораи сайёҳон, ӯзбекистон бо 251,000 нафар, русия бо 31,900 нафар, қазоқистон бо 7,100 нафар, чин бо 2,800 нафар ва туркия бо 2,500 нафар шомил мебошанд.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои муҳими андозию гумрукӣ фароҳам овардааст. Аз ҷумла ширкатҳои сайёҳӣ давоми 5 соли аввали фаъолият аз андоз аз фоида озод карда шуда, воридоти таҷҳизоту техника ва масолиҳи сохтмонӣ барои бунёди иншооти сайёҳӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озоданд. Инчунин боҷи гумрукӣ барои мошинҳои нав 50% коҳиш дода шуд. хатсайрҳои асосӣ ва ташкилкардаи мо дар дохил ниҳоят зиёд аст, яъне зиёда аз 5 хатсайр ҳаст ки як хатсайрҳои бисёр маъмул ва машҳур мебошад. хусусияти таърихию фарҳангӣ ва иқтисодии иҷтимоӣ калон дорад. 93% Тоҷикистон ки кӯҳсорҳоро ташкил медиҳад. Тамошо аз кӯҳсорҳои Тоҷикистон, аз кӯҳҳои Фон, аз минтақаҳои обҳои мусаффои Тоҷикистон, осоишгоҳҳо. шоёни зикр аст ки дар қатори мавзеъҳои дилнишину сайёҳии мамлакат шаҳри душанбе низ имрӯзҳо ба макони дилбанду тамошогоҳ табдил ёфтааст. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои пайвастаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, инфрасохтори соҳаи сайёҳии пойтахти мамлакат рушд ёфта, дар пешрафту муаррифии шаҳри Душанбе саҳми арзанда мегузоранд. маҳз бо назардошти имконият ва муваффақият доир ба рушди сайёҳии шаҳри Душанбе солҳои 2020-2021 ҳамчун пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва дар соли 2021 ба сифати пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил пазируфта шуд. аз 25 то 27 сентябри соли 2024 дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи умуми ҷаҳонии сайёҳӣ намоишгоҳи якуми байналмилалии сайёҳии Душанбе 2024 бо иштироки субъектҳои хизматрасонии сайёҳии Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, бахусус ширкатҳои сайёҳӣ, ҳавопаймоӣ, меҳмонхонаву тарабхонаҳо, муассисаҳои табобативу солимгардонӣ, фарҳангиву таърихӣ ва фароғатии бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои шарики шаҳри Душанбе баргузор гардид. ҳукумати шаҳри Душанбе ва бахусус бо дастгирии бевоситаи муҳтарам раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ аввалин намоишгоҳи сайёҳии шаҳри Душанберо таъсис додам, яъне ДТ Душанбе International Tourism Exhibition. мақсади ин чорабинӣ ин буд ки ба роҳ мондан ва рушди бозори сайёҳии Тоҷикистон, яъне масалан дар якҷоягӣ касе ки дар соҳаи сайёҳӣ хизматрасонӣ мекунад, онҳоро рӯбарӯ кунанд ба якдигар ва дар якҷоягӣ соҳаи сайёҳиро пешбарӣ кунанд. طبق معلومات اموری شماره عمومی شهروندان خارجی به جمهوری تاجیکستان وارد گردیده در سال 2024 زیاده از 1,200,000 نفر را تشکیل می‌دهد که از این شماره زیاده از 900,000 نفرشان را سیاحان خارجی تشکیل می‌دهند. تمایلی افزایش سیاحان نسبت به همین دوره سال 2023 زیاده از 83,000 نفر یا حدود 11% را تشکیل می‌دهد. дар қатори 10 давлати ҷолибтарин барои тамошои сайёҳон эълон шудани Тоҷикистон ба 10 роҳи зеботарини дунё ворид намудани шоҳроҳи Помир ба ҳайси 10 гунаи мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амнияти шабона эътироф шудани пойтахти ватанамон шаҳри Душанбе, ба 10 гунаи давлатҳои беҳтарин аз рӯи сайёҳӣ, пиёдагардӣ ва саргузаштӣ ворид шудани Тоҷикистон ва ба 5 гунаи беҳтарин аз рӯи низоми соддаи пешниҳоди раводӣ дохил шудани ҷумҳурӣ далели дар сатҳи байналмилалӣ эътироф шудани соҳаи сайёҳии Тоҷикистон ва дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ мебошанд. дар тоҷикистон зиёда аз 3000 ёдгории таърихиву фарҳангӣ ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла аз ёдгориҳои таърихӣ мамнунгоҳи таърихиву фарҳангии ҳисор, қалъаи хуҷанд, сарразм, муҷтамаи ҷумҳуриявии осорхонаҳои кӯлоб, осорхонаи ҷумҳуриявии таърихиву кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, маҷмаи таърихиву фарҳангии Панҷрӯд, мамнунгоҳи таърихиву фарҳангии Ҳолбук, осорхонаи миллӣ, аз имконоти рекреатсионӣ осоишгоҳҳои Гармчашма, Ямчун, Биби Фотимаи Заҳро, Баҳористон, Сатурн, Хоҷа Оби Гарм, Сароб, Сафедара, Пули Сангин, Чилдухтарон ва амсоли ин имконият медиҳанд ки сайёҳон бо таърихи пуифтихори миллати тоҷик аз наздик ошно гардида, аз табиати биштосои диёри мо ва обу ҳавои аз ҷиҳати экологӣ тоза, чашмаҳои бо хусусияти табиии нодир ва кӯлҳои зиёди кӯҳӣ таъссуроти нек бардоранд.
ҳамин тавр тоҷикистон сарзамини мардуми соҳиб маърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, обҳои ширину шифобахш, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам камназир ва макони сайру саёҳат шинохта шудааст. коршиносон итминон медиҳанд ки бо таваҷҷуҳ ба тадбирҳо ва ташаббусҳои бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар дар самти беҳтар намудани инфраструктури соҳа, сайёҳӣ дар мамлакати офтобрӯяи мо солҳои оянда боз ҳам рушди бештар пайдо хоҳад кард, зеро барои ин имконияти мусоиди табиӣ вуҷуд дорад. طبق نشاندادهای آماری سال 2024 نوابسته از شکل مالکیتشان در شهر و ناحیه‌های جمهوری نزدیک 11000 انشاءات ورزشی به قید گرفته شده است که از این 126 ورزشگاه، 7637 میدانچه ورزشی، 2259 تالار ورزشی، 100 حوض شناوری، 91 مجمع و مرکزهای سالمگردانی، باشگاه ورزشی و 775 انشاءات مخصوص ورزشی میباشد. ما از قبول گردیدن پیشنهادمان از جانب سازمان ملل متحد توسط قطعنامه مخصوص اعلان داشتن روز جهانی فوتبال و دستاوردهای ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپی پاریژ 2024 افتخار می‌کنیم. اینچنین جهانی شدن گشتین ملی تاجیکی نیز باعث افتخار و شرف و در عین زمان مسئولیت ما در سمت معرفی بیشتر آن در داخل و خارج کشور می باشد. با فراهم گردیدن شرایط مشق و تمرین، جوانان ما توانستند که در سطح بین المللی از همه نمود ورزش قوه‌آزمایی کرده برنده جایهای افتخاری گردند. یعنی این به آن معنی است که این طبقه آینده ساز در معرفی ورزش تاجیک سهمی مناسب دارند و ترغیبگر عنصرهای ملی خود در عرصه جهانی اند. مخصوصا سال 2024 پرچمبرداران ما توانستند در اکثر مسابقه های سطح جهانی فعالانه اشتراک نموده با برتریت زیاد به خزینه ورزشی کشور 448 مدال وارد سازند که این نشانداد نسبت به همین دوره سال گذشته به مراتب زیاد است. اون اینفراساختوری که امروز در کشور ما زیر سیاست سازنده پیشوای معظم ملت و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بنیاد شده ایستاده است، به نهایت یک قدم استوار برای رشد منبع ورزش خواهد گذاشت. سال 2024 با اگر به نوبت بگیریم در شهر نوای کشور 99 انشاءات ساحه ورزش مورد استفاده عموم قرار داده شدند که 70% انشاءات با استفاده داده شده از جانب صاحبکاران، شخصان سخاوتپیشه قرار داده شدند. یعنی ببینید که امروز صاحبکاران و تشبثکاران نیز در بنیاد و تجدید انشاءات ساحه ورزش سهمگذار هستند. یعنی تا زمان به دست آوردن استقلالیت همگی انشاءات ساحه ورزش در کشور 1,500 بودند. امروز انشاءات ورزش این مملکت نزدیک به 11,000 شده است. یعنی ببینید بالوروی بنیاد انشاءات ساحه ورزش الکی در دوران صاحب استقلالی قریب به 9 برابر زیاد گردیده است که این البته توجه و دستگیری های بی‌واسطه حکومت کشور محسوب می‌یابد. بنا به معلومات آماری دوام سال 2024 700 نفر ورزشگر از جمله به عنوان از حساب دسته‌های منتخب تاجیکستان در مسابقات سطح جهانی اشتراک نموده با دستاوردهای نظررس به وطن برگشتند. از جمله پرچمبرداران ملت، ورزشگران جوان و صاحب استعداد سامان محمدبеков، давлат болтаев، تیمور رحیمов، میجگونا самадова، امامعلی نورعلی، سوربون لطیفов، اکمل عبیدов، پرویز کریمов و ده‌های دیگر میباشند که به شرف اقبال بلند و غالبیت آنها 448 مرتبه پرچم جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی برافراخته شده 134 مرتبه سرود ملی مملکت صدا دادند که این بار دیگر نفوذ کشور ما را همچون دولت متمدن و ورزش پرور به جهانیان معرفی ساخت. سال 2024 برای من خیلی همسال با قرار بود. من توانستم در سال 2024
10-мин маротиба қаҳрамони ҷумҳурии тоҷикистон гардам ва рӯйхати чемпионати осиё ва чемпионати ҷаҳонро ба даст биёварам ва хушбахтона ин ҳам шуд. Ман дар соли 2024 дар бозиҳои бриз ки дар Федератсияи Россия дар шаҳри Казан баргузор гардид, дар он мусобиқа иштирок кардам ва хушбахтона аввалин медали ҷумҳурии тоҷикистонро аз он мусобиқа ман ба даст овардам ки хеле ҳам натиҷаи баланд буд. Ва баъд аз бозиҳои бриз ман ба ҷоми ҷаҳон байни ситораҳои ҷаҳон ки дар давлати Арманистон баргузор гардид даъват шудам. Аз Тоҷикистон 2 намоянда даъват карданд. Ман дар вазни то 64 килограмм дар ин ҷоми ҷаҳон иштирок кардам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. соли 2024 варзишгарони тоҷикистон аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ 448 медал аз ҷумла 134 тилло, 108 нуқра ва 206 биринҷӣ ба даст оварданд ки нисбат ба соли 2023 беш аз 100 медал зиёд мебошад. яке аз рӯйдодҳои таърихии соли 2024 дар самти варзишу тарбияти ҷисмонӣ ин нахустин маротиба баргузор гардидани мусобиқаи байналмилалии Гран-при Душанбе 2023, Гранд-слам Душанбе 2024, чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ва чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон мебошад ки дар ҳамагии онҳо беҳтарин варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ озими кишвари мо шуданд. Ин ҳама аз таваҷҷӯҳи хосаи пешвои варзишпарвари миллат буд ки пойтахти кишвари мо мизбони баргузории чунин мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ гардид. Иштирок ва суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ худ шаҳодати он аст ки кишвари мо дар баробари дигар давлатҳои рӯбарушд дар самти тарбияти ҷисмонӣ ва варзиш мавқеи хоса дорад. дар ин росто ташаббусу иқдомоти роҳбарони федератсияҳои варзишии кишварро бояд таъкид намуд ки бо кордониву малакаи баланди касбӣ тавонистанд масъули баргузории чунин иқдомоти сатҳи ҷаҳонӣ гарданд. дастоварду музаффариятҳои варзишгарони мо дар солҳои 2021-2024 дар даврони солҳои соҳибихтиёрӣ бесобиқа арзёбӣ мегардад, зеро натиҷаи заҳмату талошҳои давлат ва ҳукумати кишвар самаровар гардида, ливобардорони мо дар бонуфузтарин мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ, бозиҳои олимпии Париж 2024 иштирок ва се варзишгари номвари мо Темур Раҳимов, Сомон Маҳмадбеков ва Давлат Болтаев бо медали олимпӣ шарафёб гардиданд. шахсан қабул ва бо мукофотҳои баланди давлатӣ қадрдонӣ гардидани ғолибону ҷоизадорон аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон бо хонаҳои истиқомативу мошинҳои сабукрав ва маблағҳои калони пулӣ сарфароз кардани онҳо худ шаҳодати возеҳи он аст ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди варзиш ва дастгирии паҳлавонон ҳамеша даст ба кор аст. Ман рости гап чанд сол мешавад ки ба мардуми шарафманди Тоҷикистон ба мухлисони варзиши тоҷик ваъда додам ки аз бозиҳои олимпӣ бо дасти пур бо медал ба ватан бармегардам ва хушбахтона ҳамон ба ваъдаи додагии худ ман истода буд тавонистам ки бо як пирӯзии худ бо як дастоварди худ тамоми мардуми шарафманди ҷумҳуриро шод кунам ва дар баробари ин қадар ғамхориҳо, ин қадар дастгириҳо мо пайваста ҳаракат мекунем ки дар бозиҳои олимпии навбатӣ ки дар Лос-Анҷелес баргузор мегардад медали тиллоро ба ватан биёрем. мо ҳаракат мекунем ки дар мусобиқаҳои оянда ба олимпиадаи 2028 дар Лос-Анҷелес ҳамаи қувваҳои худро ба тайёрӣ оварда ба медали тилло ҳаракат кунем. умуман дар соли 2024 зери сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар соҳаи кор бо ҷавонон ва ҳам дар самти варзиши кишвар дастовардҳо бесобиқа мебошанд. умед аст ки таҳти роҳнамоӣ ва ғамхориҳои бесарҳади пешвои муаззами миллат раиси кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2025 низ соҳаи варзиш бо тадриҷ рушд карда ба комёбиҳо ва музаффариятҳои нав ба нав ноил мегардад.